Professor S. Umdor ula Hiar no naka Shuki Pro Vice Chancellor jongka Skulbah North Eastern Hill University hakajan miet khat santarik no pra hadien ba ula pentep ya kanika rai jong haka jingyalang jongki officer jongka nika Skulbah kabala long haka khat artarik no pra dakani ka jing Hiar Shuki jong Professor Umdor naka Shuki Pro Vice Chancellor kanehu menta kamdon shu ki officer rangba ban penya yaka Vice Chancellor Professor Prabha Shankar Shukla ula pedri nagani ke Skulbah menta la palat chis nam tam. Kanehu menta kamdon shu ki officer rangba ki bakentup yau registrar finance officer bat menta yau pro vice chancellor ban penyat ki kam ki jam jong kani ke Skulbah. Kiwe kinong hikai bahakli hakakerdan ki baju bat ki kam ki jam ban penyat ya ka administration ru kila no bat kitray tang ya ki kam hikai hakitanat jing start bapher. Daka jing kun swet ka Sarkar India ka Ministry of Education bat ka University Grants Commission ka Skulbah Nehu ka lasdang ban ring Sdot bat ka laway jing ki Samla puli hakani ka Skulbah ka long ka badum tliu nang ni syakman. Ka Sarkar Meghalaya ru kam Samla shim ya ka jingkit kli ban pasyaw ya ki jing Hiar dor kensan kani ka Skulbah banyakran berulat ke jela balong chancellor jongka. Kumjuru ke Sarkar Meghalaya kala day ban jaka presiden jokari India namar ka day ka klidu visitor jongka Nehu. 4 Judon hakanu ke Skulbah hari India hakabau vice chancellor ubala petkrat bat jar ngai haliu long laparat snem undang yo tulop bat undang bat yaka kam bat tuklar na liu long yaki kam ki jam jongka ni ke Skulbah. Haka Khubor Hiar Shuki Professor S. Umdor ula nyautang yaki kam kiba ula pendap pan penyat bed yaka Nehu watlada ula penyat marway klem ka jingdon jong Vice Chancellor Registrar bat Finance Officer. Ula penpau ka jing sngongu ya baro ki belas nokti bat yarap ya ban penyat yaki kam ki jam haka por ba ubat yaka Shuki Pro Vice Chancellor. Las ngau tho unsalit pai no syaka kam hikai ha Department of Economics Nehu.